Male name update ke YouTube policy go region o dena mishit kana me dena jangach take mishi YouTube chikana lelan wale ka shanka walde ka pai baro ron kina dangro wirjan dangro widich take a policy mi pai ben ala an wale ba YouTube to ngwana long wi mon ba ka gak ka shang walde ka pai baro ron kina dangro jan dangro widich kan YouTube den kon ba gak no ke YouTube ten content dong larana gorja no balan video like tour kel na bishurai ka kwide KBAI voice BJ use no ken channel to Tony sala no ba ka gek no policy dan en chikan lat gwaseme a policy mi bej mo goro de ran dong de jaling mi jaram te ka YouTube no ko bi ko ngaje no ngum lero de ke YouTube ke jan gwaseme kozen YouTube go region o baja gor men ba gortin janane men chikana lat mo go rano dara jangach akene ke July 2025 update to YouTube partner program akene nana in order to monetize as part of the YouTube partner program YouTube has always required creator to upload original and authentic content. On July 15, 2025, which is today, YouTube is updating our guidelines to better identify mass-produced and repetitious content. This update better reflects what inauthentic content look like today. Akanan wale kashang wadiki pai baro ron kina dangro jan dangro widich. Akana bika policy mi jadid bikan laslet. Bikan channel and content cha produce no original content biken ka watch ka bikalani channel and content kwa original content ano kwa kalat can it content biken ka accept ka YouTube partner program me channel me use AI no channel me use no tour no karodian che gurno ve value bajat ka that channel can it biken a watch ka jodana chikana lat am goro der under tikanga kamandana chalat an announcement me we can ideal content yours ke YouTube channel don't jigum tot ke YouTube channel no of course ne me no na dwala lonko don't let ne YouTube ko gwaber no ka jeno ba channel ba je be ke jen gwasme aduno me tin jenene akanishin abdwal ko mish nge jeno channel tele video ndi akan take a teacher ke stock image ala tun wanon ko website to goal belat ka video be ka nyot akan mi ken ka lat ka to channel na mo tele jarek but ka monetization charge boch but mi channel mi ko fall under that category man la do kwa we tun we camera guardian ka belat ka video ne ke jin mi use na video kel ka ala ture kel bi ngaje no channel no mone baje caption YouTube so ko kujamo na me a policy misha kamrar mugorana odere jangach ala some of our channels they are educational channels ngine ke slideshow videos nitin chitke nying tong no kontle yen kanen ba do ba gor ba jengech kada to wacha ka gor so kwineye mudong bunay tekajen category man chala no take ne te yos ke ne slide photos ke bi klim be kan ke video no ko ken be blat kanyinku no na mo ke le owa ba ka watch so mi chi channel ko dong shikane chiket fall under that category de ke ne watch and tama but ke kwije mo ko ngode kwine man dan le rode duno en wala jen shang dan ba wujen ba ka to ko je no gone no de yen ngaje no mi jete me chitwo ka channel ko biya den ngaje no biya ne support ka channel ko kende mine ka chak no chang buga ne nang pet ka ladien no bukon yik chon kelen gwaz money ko ntem ala YouTube che gorno be ben baramela just upload ne tour kel ka ruade keramela tour wi video no no ngon ko ken ba blat kedunde jene che ka bugo dio jene chang la ko na roja longa no YouTube take a policy mi bej policy de me charge gur no jira mo charge bi monetize jen mnen kone gwan me jega YouTube na tama ka social media ndi ala bechalong but YouTube
one of the social media legit lakini aler policy kimana belat bari yo mishi gujino dong chakula let ke ji ko ngai kono tama ranya tama ke live video raja and then tiene shi gor no de roi don gor no de turun ko kende ga nung de video no ko kende ga nyot ka gwa dan roi ran baneme charge no YouTube chol kene reuse content la channel la ja terminate ba ja watch then budot ke tet ko ba ana mo shi megwa ajan kuran la goro tama bro ine ran bi message dan gori bitop mingi ni jin no ka lo ngi jenena then bina bi ga shungej ba ka to ke no konta la latke so policy me policy me bajan tama ka batwogan wale ka shanka wal diech ka pai baro ron kin dangaro jan dangaro le diech wa ode ko na ngajen mishit kana mo bi yene diala ko ken botin dong chiran lev ke YouTube video no won ki kul gori jeno bi lep der gwan go bi policy me bijangach ano policy chala let ki announcement cha no ala ni policy channel that posts mass content without adding real value including slideshow videos may be terminated no neme amuwe ka creator dial including us okay shimu go long bani ko miche togano cha channel cha jegalo channel miche lot then baje terminate baje watch so man gore long ojin be yik abloni authentic content original content to take a value ka society dan te balinga no ku na ku ken ke educate ti obo kana kilibra radien michi video radien shelat bilat ka dundu na mo shikana gor ajen ko te ko bi kan ga weekend diala content chikan ka ten cha ne na kan no shigo do che gwano jin bi video radien bi upload cause abroad yik potak channel bi potak ko charge boch anyok channel me dong la jen tele video me le ka ngade de ka channel na bijan ajira mo meken michi video no kichi mala upload la kana gujino jin ngara jin so bikene gagrar ba channel ba je watch so ko kija mo ko channel michi na me channel jenen antaka some channel to cha watch already so to chaka ngaje no ngum le harode channel lad bume met kodi tel ne gor kana ka YouTube special no recon so no recon te ka Facebook te ka channel ko ken these are the place in con te ten jela ne kula create tam bene ben ka YouTube yo bene do nailing ne kam ne kulolat kam ne kulolat ka Facebook go ba kulogwa but YouTube go no original content ten kon ba create ten so ne me rod so mi jira mo go bi grow ka YouTube channel go jeno bi policy me bi jogor mini togan wale a chak channel mi jidin mi bi point ba joje tin mi bi araje tin ko mi wi no ne clip ne ko ken ramadan bi jo YouTube team ke YouTube partner program ken ko na ba jo chigane de content chin ken chika latre ka dundo ko ne to ramagan ka YouTube so ne me Apple similar roda ka batokan wale ka shanka wal dich ka pai baro ron kin dangro jan dangro de dich so mete mi to ka channel ko bine lariye ka dob dan je to ka je ko na meni policy mi we mon kelew chi channel ram kel ene channel mi mo chi policy je gura gwa so ba channel mo ba je yego YouTube to gan wala ka chang wal dich ajen jo dana go de nyaga ye kel please nyaga ne ko ken ya ta kamal